Salam madita sa na. Napasangapi kami amak padatajon manurung suang-suang na perhaladan ni Korea hakababajetan. Malatama di pasat ranami sian suat peranak. Di haradian mana di damang lahon pamasumasun ni anak nami dohot parman nami. Kami sian hasuat terbolong bedok malatima di awasaluna. Suang-suang lima dehamuna hula-hula nami manalu hula-hula nami pasaribu. Suang-suang lima sude horong ni hula-hula nami ladong di pertikyanon dong sahuta dohot akadong atubo nami. Dong sidongan non sian bagason rap ubur mahita tu gedung serbaguna hakai punggur sikap ni alaman nami. Nalaho mangan idahan nalas dohot aik sitio-tio mangutmay itu adat siapa takon di semadalang nami lau pasang apok kamu sudah horong di hula-hula nami pas dorohan nami sian bagason diramat itu mahita satu gedung serbaguna hakai punggur sikap ni alaman nami malati matita sa luna horas Horas sebenarnya kita salut na malati na bersangapi kami pimpinan resort amang pendeta manurung beserta kaperhalado majelis dan pelayan na songonema akar ruas ni huria na secara rela hati melakukan pemberkatan pernikahan di boru nami dohot terhela nami di bagasan sadarion sangge ma lam ditabatu hatta akabilangan lapor sea marhite-hite huria ni tuhata langsung ma mulati kapasata ni tuhamu raja ni amang burunagi marga manurung langsung ma tulang nami silitonga nang dihitat sudah tehak kana mardongot tubuh namar halong diroha nadong di bagas gerejon duksipul anon sen huriaon raudur mahita tupugun ni alaman ni raja ni amang buruta marga manurung imanang dipatupa di gedung serbaguna hakai di sima hita mengalangi idahan nalas dawat minum aik sitio-tio gudang mangidu mapa media kahahurangan nami sanggia ma lembar taba-taba asi dawat holong dirohani itu hatta di hita songoni ma sidok nanami sidok buti ma di hita saluna horas